Oi, Shanghai. Katkom naka khubor jongka BBC News. Layatho ba unong aiktin jongka Kremlin. Dmitry Peskov. Ulaong ba ondang yai peteng shakhmat. Hakapaya de shapang kajinya keranya suk hapdeng ka Rusia pat ka Ukraine. Bala penlong menhakane hat Turki. Menhakas ni baar ka Rusia kalau ong bakala phapai di sipai jongka. Nakanong ba Kiev pat Chernihiv. Andrei katkom no Dmitry. Ulaong ba ka ka khamantoi khendiat kalong na kaliang jongka Ukraine kala sedang ban sei kisla kopi ban tho shika Rusia. Bat bensange no ya katma Andrei na kaliang jungipat ngimpat la ban rai ban pediang ya kata namar ngimpat yo ya kabangi terang. Dmitry Ulaong shushu Syakilat patai kubor jongka Interfax News Agency. Habayade bat kini kiwi nimla ban shupding no tangkum ni. Bat habayade bat mentaki porpat ni hapan yai banyakran bhasha chan yekikam. Dmitry Ulaban rabro bakar Rusia kan sajupa bha halor kan ikecing yekran. Bat ingedro ba menta kini kino aiktin kidang penjarjar Rei Ulaong biang bakin sakran kham hadin. Shushu Dmitry Ulaong ba yakan numpa Crimea melayat te bat ka Rusia nadu usnam arajar kharsau bat kala de hero ka penta jengka Rusia bat kinong Rusia kila yajru katkum ki constitution balabo da ka Rusia hakini ki jaka ka Crimea kala deiro jengka Rusia bat ka Moscow kanong tre banyak renshu chaphang kanong ba Crimea bat ka Ukraine tanggini khubor belingkot ngin se syampat Shanghai yi khubor ki banambut. Thank you for watching and listening.